I pozdrav ljudi, dobrodošli na kanal, dobrodošli u još jedan novi video. Eto, u današnjem videu menjamo ulje u diferencijalu na 212-ici. A evo i kako ćemo to pokušati da uradimo. Dakle, digao sam auto na krokodilku, dakle radimo bez kanala, pošto mi je kanal u teškom kršu tamo. Podigao sam ga na ovu krokodilku i sad ćemo dole da se podvučemo i da vidimo, da vam pokažem kako se to radi. Pre toga ću vam pokazati alat i ulje koji vam je potreban za rad. Dakle, potreban vam je ovaj Imbus 14. Ja ga imam ovako u fazonu Gedora, dakle kratki nastavak i što jača ručica za odvijanje, pošto ipak ti dole šrafovi nisu 100%, nisu dugo odvijeni i treba vam dakle nešto jače. Sada glavna stvar, naravno ulje 75V80 ulje za diferencijal. Također pored ovoga bit će vam potreban jedan špric, jer naravno iz flaše nećete moći da sipate tamo direktno ulje u diferencijal. Ljudi moji, evo nas ispod auta. Dakle, vidite o kojem šrafu se radi. Dakle, ovo je šraf za ispuštanje, a ovdje gdje sam zabio Gedoru, evo vidite tu, to je šraf za dolivanje ulja. Pre nego što ispustite ulje, pogledajte da ne curi negdje. Dakle, on obično zna da procuri ovdje na semenizima ovih poluosovina, dakle tu i ovdje dole. Kao što vidite, hvala Bogu, ovaj je dobar i suv je kao barut. On mora baš da bude suv, znači ne smije nigdje da curi, ali obično kad procuri, on tu procuri. Retko kad se dešava da procuri napred, ovdje gdje se kači kardan. Sada, šta treba da radite? Pre nego što krenete da ispuštate ulje, odvijete ovaj šraf koji služi za sipanje ulja. Dakle, uvek prvo njega odvijete, pa tek onda odvijajte ovaj za ispuštanje, jer ukoliko odvijete njega prvo i ispustite ulje i onda se desi da ovaj šraf ovdje dole gdje se doliva ulje ne možete da odvijete, onda ste u velikom problemu. Tako da sad ćemo prvo da odvijemo ovaj ovdje šraf, pa ćemo onda da ispuštamo ulje. Evo, odvijamo taj šraf. Gledat ćete snimam koliko god mogu, jer ni malo nije lako, ovako podvukao sam se dole ispod auta, tako da imajte razumevanja, molim. Evo ga, uspio sam da i ovdje odvijem. Ja vam sada samo ovako pokazujem kako odvijem, inače mnogo mi je lakše kad ugasim kameru, naravno. Evo, odvijamo i taj šraf drugi. Ovo prska. Prska nevjerovatno. Ali dobro. Nema veze. Bitno je da smo uspjeli da ga odvijemo. Evo da vam pokažem ulje koje sam ispustio. Dakle, crno je kao barut, kao što vidite. Evo ga, sad ćemo novo da sipamo. Znači, onaj donji šraf gdje smo ispuštali ulje, to smo zavili, naravno. Evo, pripremamo ulje i naravno tu je špric. Dakle, što veći špric, to bolje. Poželjno bi bilo da imate onaj profesionalni za ubacivanje ulja u automatske menjače ili tako to, ali može i ovako nešto prosto. Dakle, vidite, jedan špric i jedna obična cevčica. Kako se to radi? Ušpricavate dakle ulje sve dok ne počne na onaj šraf na koji sipate ulje, na kojim ušpricavate, ne počne da curi. I kada počne da curi na taj šraf, to mu je mera, dakle to je na maksimum. Evo ga, kao što vidite, u ovaj šraf gore stavio sam
špric i evo vidite. Dakle, sad ćemo to da ubacujemo malo po malo. Dakle, kao što sam vam rekao, na ovaj ovdje šraf kada krene da curi ulje, to je to. To je na maksimum. I evo ga, ljudi moji, dakle kada krene ovako da curka, to je gotovo. Dakle, sipali smo ulje. Sad ćemo da zavijemo ovaj šraf i da završavamo posao. Eto ljudi, zavija sam i šraf. Dakle, evo vidite, i ovaj ovdje gdje se ispušta. Malo sam ga brisao, vidite, i ovaj ovdje gore, evo vidite, gdje se doliva. Dakle, poželjno je da to sada s nečim operemo i završili smo posao. Eto ljudi, završih ja. Kao što vidite, otišla je skoro cijela litra ulja. Dakle, uspješno sam ovo završio i odradio. Hvala Bogu, odvio sam jedan i drugi šraf. To obično zna da bude problem kod ove zamjene, jer se ti šrafovi jako retko odvijaju. Dakle, morao sam malo da zapnem sa gedorom, što se kaže, i uspio sam da odvijem i jedan i drugi. Ono što je jako bitno jeste da imate dobar ovaj Imbus 14 i jaku ručicu za gedoru, kako biste jače povukli šraf, kako biste malo jače zapeli, što se kaže. I naravno, poželjno je da se ovo radi na kanalu. Ja sam hteo da radim na kanalu, međutim tamo je krš zbog ovih nekih radova koje imam u dvorištu, a i u kući. Tako da, ništa, to je to ljudi što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video, zapratite kanal i komentarišite. Dajte neku ideju u komentarima za neki novi video. Postanite član mog kanala. A do sljedećeg videa, veliki pozdrav. Ćao!